بد مريكت جو قاشير ما حكى قاشير برار فيك لا قاش ما با بدل ما قبل شيء برا خيل تف وزنمين ملولو دلالوي دلالي دلي مربني سوار بول دري مالا بافي مبور كوري بيابوي خذي خرابك يا دستي مجاقر جغاري فنجانا واتنا شوينا ميوانا خالي نبوي مدي كشكا جنارا دربيا بداتوش مرا خبران بخير داني دقولي لي بور كري تزان دلالي دلي تخيدي برب مال بوي قاوا شافي مبور كري وكداويا باو بارانا ديار بكري چماج حسرا خالي نبوي وزميني مزميني مرورو دلالوي نانا کار پمود بینن بلکه دنوا کارکرا دا اون گریان براستی کار پمود کار کی گلک زحمت کار پمود ما اداره دا امدست به هلانین و دارین عرض کن جوتی ویدکن کلت فاتورا ویدکن علاجی ویداونه گبرا ویداونه تاپانا ویدکن جبونا چاندنیا پمو ام عرض حاضر دکن پشتیوی میمزر دست پید که توف پمو داجو پشتی توف پمو دناوا یعنی وی توف پمو دناوا هفته کی دا سر خود دخه شین دبه د 15 روا دا خط خو بلی دکه تجی دبه پشت 15 روزا 20 روزه وی ناقده دست به چاپه دکن چاپه یکمین دست پیدا که پشت چاپه یکمین دیسا گبرت هاوتنه پشت وی لیستر لید که و جبونا جلان آفدانی دکه خط تیم ودانه پشت وی آفدانی دست پیدا که آفدانی یکم دست پیدا که پشت وی دیسا چاپه دبه جاردن ایلاش تیاوتنه یعنی درمان تیاوتنه جبونا کی کرمو کز دناب آخر گلک زده بونن برتنه بوله آنا گلک زده بونن براستی کار پمو مگو کار کی زحمت یعنی هلانی و دانی ناوی وکا زارو کی پچوک تگرج دست پکه دا پیرابی حتی داوی پشت آفدانی دو چاپه سه چاپه چهار چاپه هر چه قصا گرک بکه خالد که پشت چاپه آفدانیاوی تکرن آفدانیاوی خلاص به جنان آفدانی دکن پشت وی هم سکنه پمو وده به کار کردن هنک جه به دورمیشا تین دچن مال خو لی هنک جزی چادر خود تینن دا تینن میکی دمه سر عرض مینن طبیعی که سر عرض مینه گله کار و زحمت شلی چه ده باران چه ده جاری برف چه ده براستی مرا وقت مزده که وقت نگو مرا وجدان عذابی دکشینه اکثر ما چه ده و زارو که پچوک برکی وزی دیده ناو عرض گله زیاده بون
به وی آوی کار پمو امدن بشاندنه لی کار کی زحمت بقاسه وی زحمتی آوی ام براستی منفعت جنابینم ان پیشی مثلا پمبو ویا ای آبی ای بجی مثلا زو برف دب ها ای آبی ده حتی ده نه مه ده حتی نی 15 مه ام ببی دو خزنجای حیا اون بشوی تی برف کره آیا جی شون ده حتی نی باقی عملا پر به مثلا خوا پمبو اندک بگره اوی وی بیرا خو زو بقدینه إذا هندك بيجي درنگ بقدين شليجي بقرا سر وزعو زيتي وينيجي وقشر رزيل ببسر عرضه إذا دما هندك بقرا بهم بكي ما ناقضان دبوش ما برقر إيش دردي فقيرية دما قبرة بامبوي مزيدة بأمش خو هنكي بشغل وخذي ما يجي وقت تم حيا كرا بامبوجي ناقد يا شليجي قرت سر ما وكنو Bilgi ana bu ana nam da bu kadar anlıyorum. يا ريت اليوم حكاية كيو حكاية مبالغ بدر رويزي فصل ها مبالغ بدر رويزي فصل ما نجي ما بالي هالشيء اول كيلو تنب ما نقول قلت تشيد من عشي عسكتي والله هالشيء بري اول كيلو بري من نشوف عسكري عسكر قاتل حصل او يقال كما برشيو مختار اجي كرتشي من هم تشمكين نافي مجمعايه ما جري خنا عني نفرا بزمامي مبامبو قلتي جنبري مني احمد بزي خوجاني فرا و ام با چند سال جهاب رازين ام دوامي بسرف دا درون تين يعني ام وكم مالك يبونا تو نبلي يعني او امجي سوريجين او جد امدي نا تشتي ورتنيه اين امج مالك انا ما بزي خوجاني فرا جري ماجي بزمامي مرات نفرا بامبوج برفك اجي هاتم هندامان ده مجبور تحياني مرني قالت بخبته بخبات نابه مجبور بخبته قافت نخبت النابه ولاتي خدا مر خباطه مراجي بالزير وزيفي ولاتي خلكيه بالزير وزيفي ولاتي خلكيه يعني تو اخا خو تو فقيريا خو بزير وزيفي ولاتي خلكيه نابه تم شيرين جمريارا تم بينا ولات باشقيه براقات لولاتي اوروبا برات ناف زيرادا بناف زيفادا اخاته زير وزيفي وان برو برشتره يعني ناف مرسلي تفقيري يعني نا مرسلي براقه برات ولاتي خدا براقات فقير به شو ولاتي قدر مكه براقات فقير به ولاتي مريا باشقيه اخا مريا شيرينه يعني فاتشتانا وايه باوی کالی مگد وی سروی آخی مرن مجبور امی ترکا وی آخی نکاب کنم با خامی باوی می ای می ایرو اوچونی می یعنی جمره شیرینه ولات شیرینه
ام سبی ساعت 50 در راه دبن ام تین ورا دری بمبو توب دکن ام بمبو توب دکن ام حانی نیرو ام نانی خوی نیرو سر بمبو دخون دبی ایوارم قرار بار دکن و ام جار درن لق چادر ام دمینن اولار کنوی ام وکی دم بمبو وکی توب دکن توب روی 7 کیلو مریاک 3 کیلو توب دکن ولا أجي فيدي بيشمال وان فالا دكم برا غرارة ددن بيشمال تجد بي أم برا غرارة ددن أم غرارة دبي وان قابات دكي جار بيشمال وان دبجير جار وان تجد كم دينن ولا أركيو داوم دكي ناویم سلیمان سویا موزی قلمازه از چمیکیمه تی اتیم پنبو ساعت سری سبی 50 راه دبن تین نان مانی خودخون تی پنبو توب دکن ساعت 12 مشای خود سر مشای خود سر نان مانی خونی نیرو چی حاضر دکنی دم تی نان نیرو دخون نان نیرو دخون شون داجم دز الکاریا خود دکن همی توب دکن پنبو ولا هنا مروي عفس حيسي برد دكن شهر مهرينه ولا هنا بمبو نارن بمبو كاركي زوري ولا هنا مي مجبورتين ولا هنا يعني ام جبوي خرجها زبستاني ام بوي يعني ام بي محتاج خركين نبن ام تيج شغلن السبيز أمراض بن أمشيار بن أثناني وحاز كم ثناني مرات كستين بامبو طوب حتى يفاي دا شيفا وانج مرات شي دكان يم كارين درجة قال لك دك كار ناقد أم دوستن أم ديكش كاري منات النبي أم رونشتا كار شي داني قصك كار النبي الثاني بتعبي من الزارية دي يقول عليم كسكنا يعلمه هذين بس أزي كاري خوش بكم على تشاوض كار خوش أز دوي شاشم از دکام تنی مز یاز کار دکم بقدر کیفم تینا قصه کیفم من هنی بر کاریم بقدر بیار دوی قرشات برد کتو سرگنا برد کتو گشی پی خود بیار عین خرار راد کن پیش مال بالاد کن هم کاری بیرا کا دقاتی بیای رزیلیا بیرا کا جا بیا بیتر هر دری وره یعنی برا تنی نن ام چادر شوی دمینه چادر جی ساره تا زمان سرمی بویه ساره سلام علیکم يعني پر صار زمان چادر جي ده زماني نمايه ده زماني چادر نمايه صار يعني شلي وقت دبي زارو زعمت پر دبينه مجبور شوي در نان لي دخن شي في دكن بونا سرپم عرض قربين ناوروجا سر عرض بخون سبي زور رادبن قاوات ياخذ حاضر دكن مجبور گره ویا بقده يعني تو گره بقدين يعني وقتا نقد سه نابا گره بقده گره كاري ويجي كاري كي زعمته يعني ورق ولا يجي ننه كاري پر زعمته وی کار کی پر زور دیجار آنکا ده راحت يعني ده ام به قول آیه بره ندیشتم لب کا دسته خوکن
دگونه به دستا و برف خشکل دسته ما دکات دسته ما گخوین دبو برین و پیرا و حسن درکت حسن دا چه کرن و تلیس پیدا کرن و تفاف توب کرن و ایجا پیله کرن برای ورنو و مبدستا دکره بیل پک دسته ما گخوین بو پرچه دبو ایجا نکالا بکات دسته خود و همه واد کم پیشه خود ام پر توب دکه دسته ما دیش ام جتام خرار را دکن دو وزینن ام باری راموقی دکن هر خرار حشتی و پینج نوت کیلوتین ولی این زورم پیش مال را دکن ولی دسته ما قدیشن یعنی مجبوریم ویشی دکن ولا نجاتم بامبو اشتان بقي قلانك توب قرات بزوجة يجاوي ناس زوجين ولا عاسرين ناس زوجين ولا انا موان بفد شنن نزعم والناس زوجين اشتان براب ددان تشوي خافي سفرية يجي بيدك نه. إيدي كاري بقينا درن ولا درن سيرجم درن سيرجي حيواني خرا وراش مش ببزيوان هي بكاري عين خباطة هندر يعني أم ببيفرا كارك بامبو ورا ده كار ده زيادة درد كافي يعني أم ببيفرا قابيا كورا ده قابي فده بتهو ورا ده زور ورا جي زور يعني ببيفرا ذكر ها الولاد هاد ذكر حد بكنا عين ورا جي بحس ده زور الولاد ده زور در مال ده زور ورا تكاري كي بامبو تنيه ورا تو ده زور بحيوان را وراش مش دبه ايمي ويتين دكبر ام ببيج باتش مشتانا يعني كاري هندر زعمتي ويبر هي فيا كارك اي قند هابر أبي كار مجو جبرك ناب كار براستيجي جبرك مصرفه زيادة دبا كار جبروي ناب كار جبر كان به مازوت زيادة دبا جبرة زيادة دبا هر تشت زيادة دبا لبمو زيادة ناب يعني أنا بيجن كار جود كار ندمره ندجي يامرا كار فيا بيجه يعني هو خلصر نقاد قرب اوک عرض ایجاره دکن براسی کار و ده گلک زحمتی ای خودی عرضا بلکی تمام جا اوی خو زرار دکن لی اوک عرض ایجاره دکن اوانا ده جوار ده زحمتی دبید دستکلمه مرسا تی بیرامج هفته و دودیا دا مپمو دا جوتن حتی آنا هم ببیجن چند سال مدف جه بردا ندبو جبرک ندبو برک مپمو داجوتن دستکلمه تشکی تنه بو تابان فیات چه بو مپمی خود بر دفروتن بچه بو مبیاد دا مپره خود گرتن یعنی مزانه بو کار ازرار چی هر تش زانه بو لی آنا دبه تمام پمو به ویایه امه دستکلمه بدنوه امه پمو ببن فابروقه اگر دبه 1000 10500 پاش از یه دستکلمه بدن و اج خوی 10500 مصرف تگش داره دبه دستکلمهش تردیم دستکلمه جی نامینه اوجی داره دستکلمه براسیت کار کی زحمت یعنی هر مختارلغا نظام وی کاغذ مور بک هر قایمه قاملغه وی اوراق درخینه
Yani merab be bir nevi codkara ra kar derdik yine. Yani nayle vekane go nayle seri xu bixurine. Zaman diye jber dem çenabı. Yani bir hava biçi ama az ana da bibêjim ji ana şunu da ez ê da pemû najom. Her çi wasa erdê min ez dajom lê najom. Mi genim ajot dîsa nebû, mi ce ajot dîsa nebû. Yani weka sektora cotkariyê miriye. Yani sektora cotkariyê miriye me re kar bibêje weka belkî Tarım Bakanî zî kava dengê me godarî bike. Bi rastî wextek ji derve da mal tînin ha ji genim dibe ji ce dibe ji pemû dibe cotkar divir da zirarê dike. Yani em mal li vê dira tînin meydanê em li vê dira dixwazin her tiştî li vê dira bikin. Wextek mal bi herzanî ji derve bi destê wa dikeve û tiştek li vê dira em lê mesref dikin zêde bi wayê ew jî mesrefê me dernaxîne. Ji ber wî bi rastî ez ê dev ji karê pemû berdim bi dev ji ce berda genim berda erhad dev ji karê pemû jî berdim ka mêzekir çer dibe yani heta vî karê serrast nebe bi rastî cotkar nikar tişkî bike yani artık vîya polîtîka dewletê ye eger çi ye em nizanim yani nayle cotkar bi ser bikevin tişkî wer xuya dike. Hafta 5 kilo. Cuma. En son bibêje biçuqa. Ya 65 tamam. 605 nagro. Em bu vaziyet Bırak cemaat bikevin avme. 605 nagro. Arı min hemen. Para. Hina çabe ya miro per fire dai bona khodi ya hina ve. İsabet edeyim bre. Az çavuş naşkenim. Bibêje 600 mirga dedim 505 bira 600. Ya vadi biro her yari kana Diyarbakır qobabim şey ne fırata ne fırata çavuş kira. Ne kim godine zede god. Ay wa kim goti ya der bu Bileme bu vazini. Khali Ahmed. Ama bu vazini Khali Ahmed. Şası da tu şası yazık şası. Şası da tu şası yazık. Şası zede varca şası da. Birret. Çito? Şası bir şası şası zede bir şası. Zede yazdı. Tamam. Şası zede bir şası zede bir çoğu yazdı. Bu şası ne yazdı kim yazdı? Ha. Şası ne pensu penci. Pensu penci. Ha. Bazar amına avli pensu penci. Şası da diye şası da penci. Şası. Şası. Ya ne oldu? Ela. Sar şası di kabuni çi yazdı ki mesela. Na şası penci. Na icazه على جماعتكم. Bizler şası di bikem biraz taraf. Çubu biraz taraf. Hadi de bir şey mani çima tiro var. Bravo hapsi yazdı ve şah sar şası di. Şası ve şası da pençe. Vaj nodu ya Khali Ahmed. Çıkar. Nodu yek. Tamam ya. Hadi brema. Bonzda mı? Hadi. Bizler şası di bikem kilo kizi bizler şası di bikem şası di penci yazdı. Vay sen Allah'a var. Ha ila uçu. Tamam. Bunu götür. Ya kim bu kadın yaşasın? Kim bikem mi kim yazdı? Ne kim yazdı? Kim bari? İcabı pazar ki var. Bana getir. Tamam.